laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi alladi kataba ala al-ummati al-islamiyya صيام رمضان وجعله ركنا من أركان دينهم الإسلام، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واستعدوا لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي سيحل علينا عن قريب، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، لكي نستعد لاستقبال ضيفنا لا بد أن نعرف قيمته ونقدر له قدره. إذا فاعلموا أن رمضان أفضل شهور السنة، وأن كله خير وبركة لأمتنا المسلمة. نهاره صيام وقرآن، وليله قيام ودعاء. تقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام. en barkinori inde Allah tabaraka wa taala moƴƴorɗo e meɗen kaɗo dina islam, oɗo waɗɗo en julɓe. en yetti Allah farluɗo e dow mofte islamu ɗen orugol lewru suumaye ndu. o waɗi horugol suumay on tugalale ndugale diina kan. o ƴetti kaɗo korka o mawnini fi makka e dendagal golle ɓiɓɓe adama ɓen. allahu tabaraka wa taala wi ko korka kan o jeyi: fa innahu li wa ana ajzi bi. kala ko bani adama golli, allahu tabaraka wa taala no ƴetti gollal ngal yonnitimo: wa man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha. amma siyam, allahu tabaraka wa taala wi: fa innahu li wa ana ajzi bihi. allah tabaraka wa taala waɗi korka kan horugol suumaye on tugalal e tugale islamu ɗen joyi. annabijo on alayhi salatu wassalam ɓanginani en ɗum ka sunna makko. o maaki: buniya al islamu ala hamsi, fa zakara min bayni l hamsi wa siyami ramadan aw wa sawmi ramadan. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde allah mahi diina kan e dow tugale joyi. ɓe janti e nder ɗen tugale ɗon korka kan ma horugol suumaye on. yallahu ɓeydi jam e kisiye e dow omo allah nuliri yurmede annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. yallah ɓeydi jam e kisiye e makko kanko e ɓeygure makko nden, e sahabaɓe makko ɓen, e kala julɗo taaɓiɗo taɓande makko no jurira noon ha ñande allah rone leydi. jiyaɓe allah, eɗen andi ko adatul khutba wa adabul minbar, gilay fewɗo annaba ɓen e nelaɓe ɓen ƴawnoɗo ka hoore janngunal wo hutbugol e yewtugol yimɓe ɓen. awwalu ma ya'muruhum bihi taqwallahi azza wa jalla. annabi dawuda alayhi salatu wassalam onmo allah adi jonnude konngol amma ba'd. allah tabaraka wa taala wi: wa ataynahu fasla alkitab. kanko annabi dawud kana ya'muru ahlahu wa qawmahu bi taqwallahi azza wa jalla. annabi nuhu alayhi salatu wassalam amara ummatahu bittaqwa, wa kadhalika jami'a al-anbiya'i wal mursalin ma minhum illa wa qad amara ummatahu bittaqwa wa hazzarahum min ma'siyati llahi azza wa jalla. hay goto maɓɓe arari sina o yamiri mofte makko ɗen kulol allah, o rentiniɓe yeddugol allah tabaraka wa taala. ko ɗum waɗi ɗum ɗon ko neeɗi, ko aada minbar, ko kutiɗi mo andanda hoore ma awwalu ma yu'maru fawqa al minbar ko taqwallahi azza wa jalla. idan fattaqullaha ya ibadallah. hulen allah yo jiyaɓe allah, hule allah tabaraka wa taala. wastaidu listiqbali chahri ramadan almubarak. o wi haray ko yen heɓilano jaɓɓagol nduɗo lewru suumaye barkinandu. karama ko ɓen no faljiti en e konngol te ndaari ka réseau sociaux ɗi, ka facebook walla ka twitter walla ka waychat. eɗe yiya toon publicité oɓe fi lewru suumaye ndun ويسمون رمضان
بكريم. الشيخ محمد بن صالح العثيمين ألف رسالة وسماه أخطاء المسلمين في تسميتهم لشهر الله المبارك. يعني طلب جلب بين كجمع تقول ما يقولوا له الله بركنانو بينه شهر كريم. فالشهر ليس بكريم بل هو مكرم. يعني ليرو نكون تدينانو كنت تدينانو ويقول كنت تدينانو ويقول كنت تدينانو sabu to woni teddinandu haral koye failu man huwa rabbuna jalla wa ala. haray teddinɗo ndu on ko allahu tabaraka wa taala. o wi lewru suumaye ndu ɗo ko lewru barkinandu inchallahu e nder balɗe seeɗaje haray ndu yami e dow meɗen ka galleji meɗen haray en tumbitiki e nder mayru. joni noon no haani ka heɓiloɗen fi jaɓɓagol ndu jaɓɓorondu no islam o yiɗiri noon hara en jaɓɓoraari ɗum no majjiyankoɓe goo woni ɗum jaɓɓorde noon. allahu tabaraka wa taala wiino ka alqur'ana inna rahmatallahi garibun min almuhsinin. yurmede allah nden ino ɓatti moƴƴa finne en, moƴƴa dewe en, moƴƴa jikku en. kala koɓe tiroɓe alqur'ana ɓen ko wuuri kumbuɗi heewude bange oɗo aya o rahma arrahmatu lmadkura fi l aya fama hiya ko yurmede olle honde allah wi ɗo inna rahmatallahi garibu min almuslimin. yoga e firoɓe no jeeya maɓɓe imamul kulabi kanko imam mujahid ɓe inni rahmatullahi on ɗo ko jannatuhu ko yurmede makko nden mana yurmede makko nden ɗo ko aljanna makko on. yoga e firoɓe wano imam qatada e kala mo ko jogo molnaɗo maketeɗo ibnul huseyni hara noon na ibnul hasani oya o gandi hunaka shattani oya no wiye ibnul hasani on ɗon ko shi'i rafidi mal'un lanatullahi aleyh. amma oɗa ibnul hasan useyni fa huwa imamun salafiyun sunniyun. oɗo o firi konngol ngol imamul bagawi no heewi tugorgol firo makko o maaki wonde inna rahmatullahi garibun on ɗo ko ay inna ramadana garibun min almuslimin. nde yurmede allah wonande wiyede ɗo ko suumaye no ɓatti jiyaɓe allah moƴƴuɓe dewe ɓen. sabu oɗo aya no fottana wonde bi anna hadihi l aya nazalat fi shahri chaban koye sabbodu suumaye aya o jippi inna rahmatullahi garibun min almuhsinin. ko ɗum waɗi firoɓe buy wiɗi yurmede allah nden ɗo ko suumaye on. woɓɓe kadi firi inna rahmatullahi garibun min almuhsinin on ko nelaɗo on tigi wona wi'ede li annahu rahma. allah tabaraka wa taala wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. kanko tigi o maaki wonde ana rasulur rahma min komi nelaɗo yurmede bayna yadayi sa'a. haray noon ala ko heedilanmin e dargal ngal si fiƴƴiyan ko daragol dargal. jeyaɓe allah o wiili kay nasta'idal istiqbali doytina eɗen heɓude koɗo fi en wawu préparade fi jaɓɓagol koɗo men on. eɗen gandi haray toɓɓe ɗiɗi no ɗon. toɓɓere aranere nden la budda an narifa qimatahu wa qadrah. ko be anden taw valeur koɗo wonɗo arde on anden kadi no o fotota noon anden no heeɓi loroɗen. masalan si président de la république no arde juuragol lagine ɓe gandi koye président on o tuggoto ka kono on ɗon ko wiyete ɓe inna bon c'est un étranger à toute la nation guinéenne ɓe inna ko koɗo meɗen en fo meɗen tawale so ari ha yidugol e makko e yidata e makko sinaraka ka télévision yiɗe mbodo o kono ɓe inna lagine no heɓuɓe koɗo andi o arɗo koɗi goto pet lagine woni koɗo lagine fou on no setti e koɗo ma e koɗo an arowo hara e journaliste anda wari ka. edan koɗo ma arowo ka ma e arowo ka amin tum personnellement no on ɗon jaɓɓorte noon e koɗo arɗo te ko koɗo lagine fo no setti ka. oɗa waɗante défilé jano télévision noddete radio ji tummodiray awa jaɓɓoril molanagil waɗay série waɗay lendi mena nde ñande golle ala eɗen jaɓɓade koɗo kaariɗo iɗon chattana bayna dayfayni ka ɓeɗo hoɓɓe ɗiɗo ɓe certi. o waɗi ɗum noon ha oɗa koɗo hitti ko tawde fo no andi qima makko on valeur makko on. waka dalik iɗa heɓude koɗo arowo ka maɗa tawa ko dugulamo annduɗa wujjay emo wowi arde kama o wujje emo wowi arde kama o yiya wibtareji ma o yaha o sabite a gundoji ma nde on no arta kama koɗagol ma iɗa andi no heeɓi lorantamo noon. saɗa heɓude koɗo beɗɗuɗo hittuɗo tedduɗo mo andanɗa hoore ma ko mokko ba accanaɗo
moodi a daɗɗay a woncitay a fittay a moƴƴinanaymo suudu ka wona kala a reɓilanaymo ñaameteeji goɗi wowano ka ñaameri ka galle ɗum idan mahama fahimta qimata dayfaka tastatiu an tastaidda lahu kono anndirɗa valeur koɗo ma on wo ko ɗon wawata heɓilorande mo ko ɗum waɗi haray e yewtoti jaɓɓagol suumaye haray ko adi kon fof taw ko yen andinte gonɗum woni valeur nduɗo lewru suumaye ramadan ma huwa ramadan fama qimatuhu ko on woni valeur nduɗo lewru suumaye ko honɗum ka islam sen daari aya alqur'ana on ka suratul baqara ka allah tabaraka wa taala wiɗo ya ayuha alladina amanu kutiba aleykum daroɗen ka kutiba ɗon abdoullahi geɗal abbas radiallahu anhuma o maaki kullu kutiba fi lqur'an bi manzilati furida kala ka allah wi ka qur'ana kutiba ya andu ko farlama yani kutiba ko min alkitabati kataba yaktubu kitaban aw kitabatan fi lmajhuli kutiba wa yuktabu e joni noon si wiyama kutiba haala arabu haray ko wiya ko windano windirama karambol e ndaha waɗama nokkugo kono noon kutibaji ɗin fof ka alqur'ana ko ɗi firede ko farlama abdoulahi ibne abbas hebrol umma mo nelaɗo ɓaawo o jibinama bobo ƴetta hatta ka nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe fawi sokeo maɓɓe barkinago gon ka ɗuure makko ɓe maaki allah faami o bobo dina kan andinamo firo alqur'ana on bobo woni ha mawni sahaba ɓen kanu yestadimun amamahu ɓe arayno ɓe ɗiƴodira yeeso makko fi ƴettugol firo qur'ana e juuɗe makko o maaki kala ka qur'ana wi kutiba haray firu fuɗida farlama wa kadalika kutiba aleykum lqital ko farlama e moɗon kutiba aleykum lqisas farlama e moɗon jottigu kala ka wiya kutiba ko furida bimana farlama waɗɗinama e joni noon allah wi kutiba aleykum siyam ndaare ko hawni alqur'an ko ɗum waɗi allah artiko e karamokoɓe ko hino firana e qur'an saabu qur'ana kadi ko neɓuɗa janngude nde sa heɓari firo mayre on tigi a ittota ko lokko mayre a ittota ko lokko qur'an ko ɗum waɗi jundabbun junadata radiallahu anhu wiyeteɗo abou darda e on kana yaqul kanko kana yuraddik kanko o fillotono konngol ko heewi o maaka kunna nataallamu lqur'ana qabla alqur'ani kunna nataallamu lqur'ana qabla alqur'an minen min janngayno alqur'anare min ado alqur'anare ni ɓe lannimo ko ɗum woni ɗum o winde meɗen hunjo waɗa men wawi fiyo e fillaye goo o maaki kunna nataallamu liman qabla alqur'an min janngayno gonɗinal ado alqur'ana siɗen anndi si tawi on tigi hunjike qur'anare nden o hawdi yaltugol ka duɗal ɓay tun o hunjike o firari nde o anda kambaji allah ɗin e fodaji allah ɗin o fijine alqur'anare ɗen sabu siɗa rondi hunde nde a anda valeur mum a anda to nde wi a wawata jontude haqqe mayre ko mo yittinta fi journal si télévision huɓɓinama o nanowo ko wolte kon ka ananay kisan on ɗigi no tonka fanke mi fama kona yewtede kon ɓaynimo nande sinɗo ala no nande ɗum ɓiyorayno ɓaawo makko ga wano kure no piyo e pete wande kure no piyo e pete ko ɗum waɗi haray qur'anare nden koye wakkilo hunjo ɗen wakkilo ɗen kadi janggen firo gon ala mahani salaf no moƴƴuɓe aranɗo ɓe firinno noon harana firoji fabricaɗi firoji falsafa e firoji ko wiyete tafasir muhasira alqur'an yufassaru kama fassarahu salaf kono aranɓe ɓe firinnode noon ko noon e firite idan te ndaari konngol ngol ɗo kutiba aleykum siyam allah tabaraka wa taala wiyaari kutiba aleykum sawm famal farqu bayna sawmi wa siyam ko ɗum senidiri hakkude sawmu e siyam ko senidiri hakkude sawmu e siyam ka pular meɗen sawmu ko korka tan siyamu ko gollal ngal horugol ngol sa wi a sawmu ko korka kan firete sa wi a siyamu ko horugol ngol firete allah tabaraka wa taala wiyaari mi farli korka e dow moɗon ni wona korka farla e meɗen ko horugol ngol farla e meɗen sabu korka a sawmu ko ismun li cheyin ma ko inde hunde noon ƴettetake farle e neɗɗo ko gollal farlete e goɗɗo si tawi en faami yewtere nden wona hunde nden farleteɗa ko gollal ko yalti kon e hunde nden ko ɗum si allah tabaraka wa taala wi kutiba aleykum siyam lam yaqulu llahu taala kutiba aleykum sawm
mana hoorugol ngol farlama e meɗen kama kutiba ala alladina min qablikum wono fardirano noon e duuɗiya moftaluji attinoɗi o laallakum résultat ko ɗum ko laallakum tattaqun. imamu Kulabi alayhi rahmatullah o maaki wonde e riwaya selluɗo eggaɗo ibnu abi mulayka goto e karamukoɓe anduɓe alqur'ana tilawatan wa tafsiran omo jogii riwaya imamu Kulabi wonde o firiri aya on la'allakum tattaqunahum fa ka'anna allaha yaqulu la'allakum tatahayaruna ba'da ramadan min as-sayyi'ati ila al-hasana. yani mo waylati ko yon waylo iwon ka bonki aron ka moƴƴuki ɓawonde gorɗo suumaye ko ɗum waɗi ɓe wi wonde koye ganduto valeur suumaye anden valeur horugol suumaye on tubaɓ noon heɓen no heɓiloranoɗe suumaye ɓe wi wonde ye gandu idan fa'lamu anna ramadana afdalu shuhuri sana lebbi hitande ɗen sappo e ɗiɗi ko suumaye on woni patron on suumaye ɓuri teddude kala lebbi ɗi wa yahluqu rabbuka ma yashau wa yahtar jooma ma tagay o yilto kadi o suɓo allah tagi aduna o fof o suɓi makka o ɓurni makka ko afdalul bilad aduna o fof ko makka ɓura yiɗede ka allah ko makka ɓuri teddude nelaɗo no gonginege ngol konngol ɓe maaki inna makkata ahabbul biladi ilayya wa ila rabbi sanga ɓe ferayno koɓe raɗa koɓe dogata ɓe seeno madina ɓe arno ha kawre tenku mina ɓe dari ɗon ɓe maaki allah hiɗa anndi ko makka ɓura yiɗede kama ko makka ɓura yiɗede ka yimɓe en yaltinilan allah foti ɓe mi hartirede kadi idan aduna o fof ko makka ɓuri c'est la terre sacrée makka al mukarram deftere allah jippini ɗen fof al kutubu samawiya fal qur'anu afdal qur'ana ɓuri teddude sahabaɓe nenaɗo fof fa afdaluhum aboubacry ko aboubacre ɓuri ñalɗi ɗi jeeɗi ɗe yontere nden fof ko ɓuri teddude ko juma lebbi ɗi sappo e ɗiɗi fof ko ɓuri teddude ko suumaye ramadan anda wonde fa ramadan kulluhu hayru suumaye fof ko moƴƴere wonande mofte islamu ɗen ñalorma suumaye ko horugol e janngugol qur'an jemma suumaye ko daragol juula du o toro allah mana golle ɗe fof e suumaye ko ɓuri moƴƴude ko piiji ɗiɗi koko horuɗa toon e ko fontuɗa qur'ana jannguɗa kon ka suumaye jemma suumaye golle fof ko ɓuri moƴƴude ko immagol naafa du o toro allah tabaraka wa taala sabu kadiyatu du'a indana fa kanna almuslimin hayranun fi kadiyati du'a no gandi du'a fayda hande kamɓe ga julɓe ɓe no waywa weemuɓe no woodi wiyoɓe no woodi julɓe ɓe du'otako ɓe nana ɗum ɓe naɓe ɓe du'otako ɓe ɓe yiɗa du'a wa billahi alaykum neɗɗo no woodi mo yiɗa du'a neɗɗo no woodi mo du'otako ƴettedeɓe men ɓe ndaron ko dewal hongal goɗɗo golli tawi du'a lombaki nder dow si tawi ko o du'agol ɓaawo julde farilla wonɗen son kande ɗum ko bidam ko hunde añade ko sharia islam ka defte mawɓe men ɗe janna ɗen nden ka meɗen Fouta Diallo minen ko hanki min wayri janngugol damal ngal ka asmawiya miɗo tindinande sukaɓe asmawiya leyɗe nganndi silsilatu kutubil malikiya ka meɗen sa gayni lahdari ko wonde yikkata ɗon ko asmawiya sa gayni asmawiya watta mukaddimatul izziya sa gayni nden noon watta siraju salik sa gayni watta misbahu salik watta noon samru dani onga risala minen ko ɗon min janniraɗe defte e allu on faami ko ɗon min janniraɗe ɗe fof koye allu min jangi min on ɗo koye allu mi jangi ɗe ɗo ahdariyu asmawiya mukaddima ɗum kadi ko fuutatoro ɓokki jawe kono ɗe defte ɗo e hoore men ɗi jannguɗen iɗe holli wonde du'agol ɓaawo julde farilla weddina ko hunde nde sella ka asmawiya ceerno no yaltini imamu rafai rahimahullahu taala o maaki wonde famin makruhati solati solat addu'au ba'da salati lfarida o maaki wonde no jeeya e añaade julde ɗin ka laawol almami maliki hertingol du'a ɓaawo julde farilla tawi ko ɗum ɗon woni wikkodirgol ngol ara yo julɗuɓe wallin haala e ɗum si neɗɗo duwoto ɓaawo julde koye woni ɓaawo julde naafe amma julde farilla sellaari annabijo waɗi ɗum sahaba en waɗaari ɗum almamiɓe ɓen no rentini ɗum mawɓe men ɓaawo ɗo kadi ari waɗatano ɗum hiɗe nganndi ɗum ko selli ko ceerno Isaka Dongol mawɓe waliyaɓe Fouta Diallo ɓe walliti deftere ɓe maaki ko aanuɗa wo weddinan Allah sunnaji ka onotoma
ko anuɗa o ko anuɗa weddina Allah sunnaji weddoɗo e Allah e sunnaji ka o noto ma bi mana sa waɗay du'a waɗu ɗum ka naafe ka sunnaji maɗa heɓano Allah jaboroma amma ka farillaji jonnumo ko landuma kon jokka saari idan tunde men no du'a famde ɗum sina ɗum en haɗay ayren konnodiren wikkodiren haɗa goto faala ko ha moƴƴereji men caƴa tawa hay goto moƴƴere mum hewtata oya kala mo bonnuɗa inde aybinɗa yiltuɗa jama e makko ñande o sori ɗum wo an e makko o gayni hande kadi ɗum mari nafa yiyataka siɗa mari nafa o faaletake ka teddiri pulo futa idan koye wattan haqqille ɗum o wi jiyaɓe Allah ande ñalorma suumaye ko horugol e janngugol qur'ana ko ɗum waɗi koyen wakkilo ka nder suumaye haren jaɓari ɗanade ñalorma sina ɗoyngol foolungol fowtinirel ngol wonki kin sabu Allah wi wannawma subatan ɗoyngol ko fowtare fa min haqqi nafsi alayka an tanama in anta nahasta si tawi a wumi no jeeya haqqe wonki kin nde ɗanotoɗa ko ya ɗano kono noon naya fajjito ɗanagol ngol ñamugol ha haara jemma wala hiirude tawana julde sa yimmi ke ñalorma harayi a ɗaati e jaɗa woyɗa ɗano sullagol ko ñentini ɗum sunna e débouché ɗum ɗaɗi ɗin ka ƴiiƴan nan e henndu ndun e ndiyam nan circulta ɗon wona ya ñaamu ha fiɓɓita ɗon anndi ɗe moteur auto moto ɗum koye bañadama porto ɓen copie ɗum Isaac Newton e physicien jo adi ɗo yewtude fi huɗɗinirgol janndi ndi memminodi imo yewtiti ɗum o inni il faut copier toute chose par des copies a ƴette kala hunde e copie mayre sina ɗum e yaltoyta machine ji ɗin koye bañadama ƴetta ɗa ko carburant ɗa ko yiite ɗa ko henndu si henndu manqui ka moteur on ɗiiday o ɗanoto si carburant manqui ngal yahata si courant kuɓɓi ngal yahata idan bani adama ko noon wayi nenaɗo maki ñaamu feccere ñamete on waɗa feccere rendu ndiyan ɗan waɗa feccere rendu henndu ɗum ko fofira sa duuƴidiri ɗum fof a wawata fuskade ko ɗum waɗi annabijo sallah sallam maki wonde nahnu qawmun la nakulu hatta naju'a fa ida akalna la nasba mbiɗa anndi savan e alman ɓe silmuɓe sabo haadi no jeeya maɓɓe savan jogo wiyeteɗo chicken box ko savar mo molana ndu jannayno ndu Canada Toronto ka université ko sabo haadite ɗo silmiri minen min ñamata ha min weele si min ñaami kadi min feƴƴintinta docteur ɓe savam ɓe no windi deftere ɓe windi deftere ko ɓe adi ɗo windude koye grec ma latin ɓe capantato ɓen capantato ko sappo woni julɓe eɓe windi deftere nde ɓe inni fast and be healthy fast and be healthy jeûner pour avoir la santé ko nelaɗo maaki kon suumu tasihu eɗen anndi hadis on fi ilmi diraya fal hadisu daifum inda kathiru min al ulama fa jabaluhum da'afa al hadis fello karama koɓe hadise ɓen ko imamul albani so maaki hadise ko ɗo yutir mbawo makko sina ɗum a seedata e ñañagol ka feɗɗa cheikh albaniyu alayhi rahmatullah o maaki hadis on ko lowɗo suumu tasihu kono mana hadis on ɓe wi ko waɗi han hadis on loyi ko sabu neɗɗo goto no ari sanad on no wiye ibrahimul bilqawi innahu uttira alayhi wa urifa bilkadib ko andiraɗo fenade ko ɗum adi hadis on sellata sanad kono hadis on ka mana makko kala hadisu sahih ka mana hadis on no selli mo hoori o sellay ɓe docteur ɓe cappata to windi deftere ɓe wi ɓe yaari lekki ko bani adama ñawno taka horli do ayuji korka ɓe yimmi lekki ɓurɗi wonde efficace fi ñawnugol bani adama ko comprimé je julɗo ɓen no jogii no wiye korka fastin deftere nden nde waɗama turjuma e arab fewno ɗo hinde wooda so yehi ka google on daari ka titre docteur Mouhammad al-Bari ɓennamo kabirul islami Mouhammad al-Bari sa naaɓi ɗo tumɓe yaltinante deftere nden fast and be healthy ayiɗay ko hawni e deftere nden aji o wi wonde haray jemma suumaye ko juulugol ko ɓura yiɗede e golle jiyaɗo jemma suumaye ko juulugol e du'agol andite du'aji men ni ko ɗi yawata jaabade e nder golle men ɗen fof ko nokkelji ɗi ko sanga wonɗen jullude julde naafiɗo ka waɗɗen sujuudu ɗon e sanga wonɗen taƴude humtaari fewno wonɗen kuppude korka kan ka futuroma ñande juldaɓe yiya annabijo sallallah alih w sallam maaki
بماجي إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد هور أنو مالي دعاء معلق تتا على جبل سانغا همتاري مكو وبري كو سانغا جولدان ريا كوني همتاري جانلي وبري كو همتاري بيكا باو فطرو e jonnon ko onno gerata woɓɓe wi ko yaa du'o si humtoɗa woɓɓe ni yaa humto si du'oɗa edan ko ɓuri sellude ko humto si du'oɗa sabu si a ñaami anide kisa ñammindo mon Allah tabaraka wa taala si a ñaami ka goɗɗo e suumaye ma ko wona suumaye du'anomo ko ɗum waɗi nela abdoullah nder hadise goo ñande goo ɓe rewno ka esiraɓe maɓɓe seydna ali e suumaye seydna ali a ƴetti tamarore jonni ɓe ɓe nafi ɓawɓe nafi ke ɓe addana ndiyam geɗal maɓɓe on fatima ɓe yari ɓawɓe gayni ɓe maaji aftara indakum saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika ɓe maaki yo ɗiggam ɓe Allah ñaamu ñaametemo huɗoɓe Allah yo ñaaman on sabu huɗoɓe Allah si ñaamanima si ɓe duyki Allah jaabinayi innama yatakabbalu llahu min almuttaqin huɗoɓe Allah ɓen ko jaabinanteɓe du'a o wi yo horuɓe neewu huntagol kamo sabu si horuɓe huntori ngel ma ina mari baraji embere ko mari kon ka korka makko o ɗuytantaki hunaka hadis ajib jiddan o hadis mawnigoy nelaɗo sallallah ah sallam naki man aftara sa'iman man fattara sa'iman falahu ajruhu wa ajruhu wala yurkasu min ajrihi shay'un huulaaɓe ɗiɗi ko onno ɗi tondindirirte man fattara sa'iman on mo huntini horuɗo falahu ajruhu imo mari joddi makko ko huntini horuɗo on kon wa ajruhu e baraji horuɗo mo huntini on kadi wala yurkasu min ajrihi baraji horuɗo noon ɗuytanta mafhum honno famirten ɗum ka fulama kala e meɗen ittuɗo sappo e nder sappo ko fu yeddoto kala 10 moins 10 tegala combien ɓen a 10 minus 10 equals to 0 si sappo iwi e sappo ko ni wonta ɗo ka fuy e jonnon ko Allah kanko imo jaɓita sappo e juuɗe goɗɗo o jonni an huntinɗomo e hoore ala no heddori sappo makko o ayi ajrin adam min haga joddi on ndi ɓuri ɗum sappo yo itte sappo sappo heddano on ittaɗo e juuɗe mum kadi jonnaɗa allahul mustaan yo Allah wonu ballo me en fii daranagol moƴƴereji ɗin ka suumaye haray wakkinoɗen hundine jama on ko ɗum waɗi haray eɗen heewi organise gol tawafilu dawiya yawgol ka meɗen ka fulawaji meɗen tinda e mawɓe meɗen ɗen hiwroɓe ka suumaye waɗanaɓe sunna katiji kono noon wakkinoɗen hara kala ko naɓante julɗo yo huntor hara koko laaɓi jagi hika ka laaɓi jagi iwi eɗa andi ceerno Sadou mo Dalen waliyul fulani fuuti al alimu ɓe yimimo ko al alimu l allamatul fullani l fuuti wona noon pullo wima ɗum kadi ko arabujo suɗaneɗo jangi deftere ceerno Sadou mo Dalen wiyetede chukrul ilahi nden o wi hada al muallifu alimun allamatun fullaniyun fuutiyun tamdi goɗo wiyama alimul allama ko ɗon nantore ceernojo haali ceerno Sadou mo Dalen naki tawi ɓe landama fi tankoro ñamugol tankoro e yeeyugol ɗum woni cigarette ɓe wi kaawe ajaban no hawni kala wo ko ɗaɓɓiraka barkiiji ka mawɓe meɗen gasetake ɗaɓɓirede baraji ka jooma meɗen ɗen ka fen kala wo ko ɗaɓɓiraka barkiiji ka mawɓe meɗen gasetake ɗaɓɓirede baraji ka jooma meɗen si tawi a ƴettani cigarette nelda benma e yumma ma fiyo ɓe ñaamu ɓe duwanoma heɗa andi kala nelduɗo mawɗo pullo cigarette on ɗon ko fuddi jokkatamo ka a ɗaɓɓirani cigarette duwa ka nene ma e benma a yeehi makka ɗaɓɓiroygo cigarette aljanna a heɓata on aljanna jaɓo mo yeeyi cigarette yehi hajju sittati o nanguno ngal koya 36 ay ko laaɓi jeeɗɗi o seeɗa e pali e musu keeci ɗum ɓuranma moƴƴude dogoygol safa e marwa wiyaɗa yeyi faale aljanna a heɓata la tajidu ljannata bi kasbin haramin a heɓirta aljanna saggande harmude wallahi musidɓe julɓe yo Allah ɓeydo wallude haray suumayerum ɗum ko yen tinno organise kawafi dawiya yahen ka fulawaji meɗen karamakoɓe no woni wonɓe préfi ɗum hay karamakoɓe mawɓe leydi ndi suumaye fo hare ɗen kaytire fade fayda no fanɗi min waɗi duuɓi jeeɗɗi mi hoorari konake ɗo suumaye na balɗe sappo joyi ɗumne kadi ko ɗowani mi hoori ɗo ko ɗumi yawgol ka fulawaji nelda miskinɓe ɓen huntari
naɓora tamam naɓora sukka ko ɓe haaliri kon naɓora lanɗan ko ɓe maɓori kon ton wallitoɓe ɓe humtora ngel meɗen enen ka cayi ga moƴƴere kone ɗum kon ko Allah tugani no fotta ɓaawo ɗum kadi waɗen sumayon occasion on ka waajoɗen yimɓe ɓen haray organise conférence ji sukkine mbayanaji ɗin minen duuɓi ɗin ɗi to wawi taw mo ƴagoy kono Konakiri ɗon ɗi no maali ɗo piiji ɗum fewno saara ni mbayanaji onɗuno mouvement ji islam ka kare ɓuuti e partout hay sino woodi yawɓe ɗum kono meɗen gandi goreɓe amen yuppaynoɓe tuubeeri watto paɗe jane ɗeya hippo keɓɓiji fima durogu bulo ka rewɓe e boli ɓeɗe gandi ko wonɗuma mbuy hetti hande woɓɓe ɓen ko ustaduɓe walletoɓe mo dullani ɗum o famani sen darni université ji ha on to de en jangi gande jane sen ley o some on ɗani pottoɓe ko ɗoɓe acci e kamɓe piiji ɗi fof ɓe waɗanɗi escalier tati plan A plan B plan C ɓe leygaɗu waka yejjitede hay ni wajuji men har ɓon waajo bayanaji jani eɗen diwa salliji e tamamuye roodi a joɗo wata famade noɗi ɓa tan salliyade ɓen kadi no dowa wajede sa noddi noon kala mo kojo janoɗo fuɗɗike waaja ko witamamuye yimɓen échange o mawɗu ɗo yewtane men fi islam e science yewtane men fi hareji badre e uhud ko gonga ɗum ɓeyda e iman kono wota en diw wondirɓe leygaɓe a yawito to goɗɗo ara ko ɗon haaji ma woni bonde ɓen sukaɓe wonɓe himmade ɓe yejjitiɓe e ndiwiɓe e yeehi e séminaire ji jani en naaɓi ka tuuɗe e waajagol en yahaari tawenɓe ka Carrefour ji ka leydi mangode ka baradahoy ka guetoji ka tampuji yewteɓe fi Allah ko ɓe bonnoyta ko kon nden moɓude ɗo sabu si musiɗane ɗi goto fimo wodurogo waɗa zina kon no wawi muttinde temde bonɗo no yaawi muttinde goɗɗo ɓuuri ko gando moƴƴo wawi jonnude goɗɗo peewal kon wakkilo ɗen contacté sukaɓe ɓen kaɓe suumaye hewten kaɓe ɓoɓoto ɗon ɓayɗe gandi aray iblisa fi makko no ñiɗi ka suumaye fewno ɗo hindu wulla tun hindu aari reedu mayru no taƴi sabu ñande wiya jul suumaye yiyama wondu haɓɓete no naɓe kat ko ɗum waɗi ka suumaye e mari tan période suffisant fiyen contact sukaɓe tawenɓe kala nangoje yewtiden e maɓɓe accen ɓe yewta fi Barça e Real 10 minutes yewten fi Aboubacry Oumar 20 minutes a faandi ɓe yewta yewte waɗen tabadulul afkar kono sen jokki diina kan en woni janngoɓe juula en haaja kay ɓen sen tawi ɓen hiwrotako ɓe en okkortaɓe eɗen continue ɓe naati yiite hara en famari saabu ñande go woɓɓe min kadi adi fewagoy Allah wino sahabaɓe nelaɓe ɓen wa kadalika kuntum min qablu famanna Allahu aleykum ka onon kadi ñande go ari ko noon wawɗon Allah moƴƴi e moɗon fewuɗon ustadu boyi hande ko waajo to ari karama ko kataba woɓɓe ari kaka jooɗiji wonno a faami woɓɓe ko amaynoɓe 11 mai wallahi Allah fewniɓe no fewniri ɓen noon waatiɓe ka diina kamɓe kadi soɓe dariki ko noon Allah fewnirta ɗimmoɓe maɓɓe ɓen idan hebbinen ka suumaye mouvement ji islam e nden leydi ndin partout jogoɗen kadi Carrefour ji ɗin ciblen les lieux publics Carrefour ji ɗin école ji ɗin commissariat ji ɗin gendarmerie ji ɗin ndaare ɓe juulide ka Kamboir neɓari hay seeɗa ko jumane ɓe yeeɓe juule ka Kamboir ɗon ko ɗon militaire ɓe tato convertiji ɓe filmi direct Kamboir enen e sikka sori ko feeri ko hakka ɗum ka jakano e maɓɓe moƴƴoɓe tato militaire filmi vendredi aɗo nde ɗo ɗimmere nden donc woten accitu yimɓe ɓen pattoɗen ɓe haren e jama on ardiren haala moƴƴa siɗen mari okkore fullo fu tawi ka goro umma yaari o gere umma yurantama ɗum okkore yimɓe ɓen wolanen yimɓe ɓen ko moƴƴi wa qulu linnasi husna ta wolan goɗɗo konngol bongol ko satti woko satti inchallahu si ɓe yiɗi heɗagol en ɓe jaɓanayi en gongaji ɗin si ɓe jaɓi gongaji ɗin leydi men malama aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين عباد الله إن فضائل رمضان والصيام لا تؤد ولا تحصى في خطبة واحدة فوق منبر فآخر عباد الله فالآن بما وكيف نستعد لاستقبال الشهر وما فيه من الخيرات المباركات أولا نفرح بقدومه كما كان سلفنا يفعلون ثانيا نخلص رقابنا
ونفوسنا من درن المعاصي بالتوبة النصوحة. ثالثا نخلص نفوسنا بقضاء ما على الذمة من صيام رمضان الماضي. ورابعا وأخيرا نسأل الله أن يبلغنا إياه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون. أري مسيب جوبة الدوبة جيا الله أطور فاهين ko attorte kon jarnugol Allah o waɗi en julɓe o ɓuttinani en leydi men ndi o gandi hay si ala martude ko goga koye crise ji ɗin no ɗuuɗe leydi ndi ya crise partout en Guinée, crise politique, crise commerciale, économique, sociale, crise o yeehi ha nangi social o hay moƴƴi yimɓe ɓe yeru ko moƴƴano ko ɗum kadi boniri en hay hiwragol goɗɗo joni no satti si sattede cukkike yimɓe ɓe fof ɓe gonayi ko ruwanne labsalam ma kayno allahumma inni a'udhu bika min al-faqri allah mi torike ma dandam bone basal ɗo basal nama ko ba si nangi goɗɗo waylayne sanga goɗɗo woni basal baso ko hasi ko mota ñaawo mo accu hamo hetto darasi ko bonɗo ko heewi ko si neɗɗo no hetti ko ta ñaawu sattendeji ɗin duniya yimɓe ɓen e waɗugol piiji ɗi duwaka waɗede e wa'ugol no duwaka waɗede hana noon goy kono iblisa gollitira ɗum ala fi yiɓugol julɗo on ko waɗi ɗe jarna allah imo waɗi e julɗe mo alɗini en kadi imo okkorde emo faggude en emo ne'ude en emo dikkini en emo ñawdude e ñabbuɗi ɗum ɗo fof ko moƴƴereji makko so jaɓiti ɗi amérique ero fof si moɓodiri ɓe wawata ɗum fama bikum min ni'matin fa min allah o wi ɓawde jarnuɗe nemaji allah ɗin duwani ɗen ɓurnaɗo tagee fof annabi meɗen mouhammadin sallllahu alih w sallam hara yejjitaani duwanagol nelaaɗo no jeeya e ko ɓuri mawnude e dewe salatu ala nabi ko ɗum ɓuri moƴƴude kadi koye ñalaande juma nde sabu hebbingol salatu ala nabi ñande juma ɗum no mari dalil ka sunna ka asar annabijo sallallah alih sallam o maaki hadi selluɗo o maaki aksiru min assalati alayya fi yawmi ljumua ɗuɗɗine juulugol e ñande juma ko woni haray mi jeejinayi sabi allah wallingol salatuji gafaaɗi jokke mo nelaade jonni mofte ɗen on sabu ko ɗon ɓureten heɓude nemdi dewal koye ɓaawo iwtirgol annabijo on sallllahu alih w sallam ɓaawo aayeje ɗen jippike allah e malayika ɗo duwanaade o onon kadi duwanemo sahabaɓe moɗunari ka nelaaɗo ɓe wi ya rasulallah arafna bi anna allah malaikatahu yusalluna alayka wa umirna bi dalik fa kayfa nusalli alayka allah e malayika juuli e ma ne yamirama waɗugol ɗum ko honno men juulitema nelaaɗo maaki kuuɗu wi e konko nelaaɗo tindini ɗon a heɓata ko ɓuri ɗum keddude ɗum woni salatul ibrahimiya on o mo waɗeten ka tawya meɗen ɗimmo en fof eɗen hunjimo o wi wonde eɗen gandi ɓure e moƴƴereji suumaye e korka ɗum wawata ko limtade e hutba gooto ka hoore janngunal ɗo yona en ɗum no atojini conférence jano hanki nimmiɗo fiiva cheikh raslan hafisahullahu wa ra'ahu himo yewta e mimbar goo fi tuumaye muhadara o ko 1h50 minutes 1h50 minutes fi istiqbalu ramadan idatul qur'ana fewɗo ɗo sendi jani adnan fof si a heɗike ɗin fof fewɗo ɗo a tawa fewɗo ɗo ko mawdu istiqbalu ramadan hatta ɓen europa hay chaine gono islam online musidɓe meɗen wonɓe australie ko julɓe e docteur menk o ono mufti menk o sud africain jokoraniɓe ko anglais tumɓe wolta eɓe mari mouvement min molanagel islam online eɓe jogui chaine go amérique ɓe jogui goɗɗo australie ɓe jogui goɗɗo chine eɓe jogui goɗɗo afrique du sud south africa subhanallah ɓenɗon noon ko ɓe noddata ko no hawnigoy puisque oya ono de abou roukaya dernier conférence makko australie ko conseiller technique industriel australie o silmi ka débat maɓɓe mufti men ministre jogomo o fatike neɓirano ministre pêche sud africain ɓe ɓen ko hutba ceerno gonto heeɗi ko ɗon o dogi arde ka julidde o silmi yahil karim ko yawanɗe sifa ɓe yimɓe wo ɓen ɗono gollude buyɓe ngala gollude ɓoy yo goɗɗo mani to mbi o fuɗɗiti gollude ɓe sunna ko jelo heɓi taw jaɓanɓe mo sunna mbi wonɗa julɗo ko jelo ittuɗa e kefera ko abduɗa ka islam tawti a fota e wonɗo simminde heeferɓe teynelaɗo sallah sallam no mako no wonde
la an yahdi allahu bika rajulan wahidan hayrun laka min humuri niam ka abduɗo kefeɗo ka islam sa gonni ɗo duuɓi wurore a maayi mo ɓuruma kamɓe ɓe battine moƴƴa saabu gande no woodi heɓe andi yimɓe ɓen ko mahiruna fi dawa indahumul wasail kadi ɓe mari haalaji awiye ɗo karamukojo ta ko yo siffoya wata bayana fettun kun taƴora ka laawol ma o ƴetta motoru puusetendo ya nokkugo buusiwol ngol isa moto daro ewtegol makko ta no duwodirede eɗi karamukoɓe no fodde hettare siɓe hettike ko diina kan woni ƴawde no karamukoɓen tampiri wo ko noon islamu jippori no karamukoɓen hettori wo ko noon islamu ƴawri so yiwama ummawɗo cheikh raslan emo jogii ɗuma ɓe jogii honnode ɓe jogii ɗuma ɓena ɗum honnode sunduku dawa ma mustahanotu dawa ɓe jogii chaine spécial darsuji ceerno on e khutbaji makko ɗin kadi waɗe lahu khutbatun fi kulli ahdi yawme lahad dimanche ɗo ɓe mari yewtere discours allocution ko waseto julɗuɓe ɗum no woodi ka naɓe ka youtube haalaji no woodi ka naɓe moye mum no woodi defte no walli feede enen noon karama ko joni no jiɓi ko honno suuɗorta ka karti e fiɓe bireɗi ɓe wota maɓɓe mo ɗon ka duɗat hayɗa ɗum no ñawlo ɗappalappa no ñawlo futi no ñawlo ɗum la kayɗa o ceerno no suuɗo o wajoro on so dari e kare pour ko ɗoɓɓeta kam ɓena walline waji to wallo men ha men hetta ɗum ɗa isan nde tampere nde yelaka yolla pindinge mayre dalla pindinge tampere o wi e suumayeru mum joni noon landodiren ko honno duwaɗen heɓinorde fi jaɓɓagol nduɗo lewru teddundu barkinandu wondu arde hindu ardude e moƴƴereji heewɗi o wi aranum ɗum nafrahu ɓe ko domihi kama kana salafuna yafalun moƴƴuɓe aranɓe ɓe si suumaye no arde mum ɓe weltorayno ɗum enen kadi koye weltoro argol mayru eɗon andi hiɗen no andora eɗen weltori ɗum ta eɗen hawji yo ndu aru au contraire nini julɓe buysi no anduno ka suumaye mari ɓe yayno ɓe yitta ndu ɓaawo tawa kandu wonno ɗo ɓe ƴettoyno ɓe natta ndu ɓaawo aɗo lesdi joyi kadi woɓɓe falaka nande inde suumayno wole ko ɓaawo e tumɓe na yaawa teppu an lebbi ɗin fof ko ndutu yaawi lebbi fof no yaawi teppere seddi ni lebbi ɗi yedduɗa Allah ɗin e mum kono yimɓe ɓen no hulande docteur o hoya honnode docteur Bouchri Diallo musidɓe meɗen go ɓe jogii ɓe o clinique koga ñande go ɓe law Sag Abdallah fi suumaye ɓeyde wakkilade ɓimmingal ɗiɗe ɗo ale ɗo goɗɗo arno ka clinique an ɗo mokko ba ɓaade o wi docteur miɗo muusede reen ɗum ɗo wulay ƴawra jippora nanga keeti ɗin ɗo mooƴi arda ka hoore mi hiile ɓeeni a waale e waali docteur jon daari yaari nawnare few examen ji waɗa nawnare yaara ɓeeni ceerno ko ɗum faala ɗum ɓeyeni tigi tigi o koya walla sabu o korka heƴata hen ɓeya faamiki tan ko o faala ko docteur ɓe ginni bon haray joni o feeno ɓe janngo ɓe aroye janngo docteur ɓe yinni fayi examen ji waɗama ko min yiɗi ɗo kon e nawnare mon nden ko yon hebbin horugol son hoori o dikkay ɓeyna fof boni subhanallah to jalude ko hunde huddininde ɓe wi awa fof boni na ɗum min mbiyarɗuno kama ɗo ko si mi heɓayno kaydi ɗum ko andora miɗo mari gastrique andi oɗo ko certificat faala wonde mo mari gastrique o taw horu suumay ko holla julɓe o ɗayna hoore makko o laafa e Allah yukhadi'una allaha walladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum ko woni janfagol hoore mum woɓɓe kadi sukaaɓe ɗo kadi no woni weltorande suumay on ɗon no kaani ha feƴƴiɗi sabu kamɓe ko miijagol amugol janngo e asewe ma yontere janngo waɗa dernier samedi ɗum kadi ko tana mawnanaɗo eɗo nganndi ko wono famiten dernier samedi sen ɗaɓɓiti tigi tigi ɓay ko ɗum wola dernier samedi ko gootele ɗiɗi firete ko dernier ka Allah weltantolan ɗo ma dernier rendez-vous min e patron an iblisa fiyo min halduno mi wawita ɓaawo suumaye ko ɗum ɗon ɓuri sellude dernier samedi ko dernier rencontre hakkunde oɗo jiyaɗo Allah mum wonnoɗo e juuɗe seytane hande kadi mo haldude kanko e Allah aray hande mi weltinte Allah tikka ko heddi kon yaafoɗala lewru mi yaami hooroya mi juula mi jannga ko ɗum waɗi to ndaari amoɓe dernier samedi ɓe fof haray ɓe jogii contrat signé hakkude maɓɓe seytane seytane e maɓɓe bon suuma e no arde mbari en wayridiraygo e lewru ko yayna pellet grade leɓa e yiidade lewru fof iblisa hena bon e darto a fotte nokkugo waɗen ko lutte filleede
o yayna waɗe ɗum ɓena fotte feeruji ma yena yekkuy lodal ɗo ma wakore andi sifa ɗinje se balaya nokkeri hakkali ka Allah yeddete haalde fotte ɗum iblisa enna bon ɓay haray ko hande tun e lelloro yidata ko ya yaru no moƴƴade no patron ngacciɗan ɗon tun e hoore leñanɗo wujje o yara o fena o yara nduyinna waɗa e dina o inna ɗum ɗo miɗo gayna a ñamay ɗuɗo boy hande a yaha sakkoɗa jimɓe saabu e wayridira lewru si woni ɗum waɗi haka subaka iblisa ara enna bon jemma on kelɗi a mattini to joni noon hara lewru mi ala e gollude o yena noon min kadi lewru miɗo monde julɗo moƴƴo iblisa enna kon noon mi torike ma yandi ñande juldarno yiya wo kadi yiide nduyayna gravita mako koye gooto wontanara ɓe daynude Allah han tuma e feƴƴa ko ɗum woni dernier samedi ko ɗum firi on tuman o hoora ko ɗin granji yiyo toon ka alluwa tuma yara ɓe jooɗi ka juulidaje ɓe toɓɓe o o janga ɓurano a faami no ɗaɓɓi kaftani hum e fufu mum ka ƴeyamum layli ko sappe yeeso si wullama ɓe wulla ani haɗa no woni moɓɓo ba ka tuumaye embouteillage o waɗa embouteillage e juuliddaje si woni juldama wiyama anon sama tum seytane arayna boom ɗe jogui waɗa ndeɓu grandio ena way seytane ena boom a noddi junkum mi darani téléphone par ce que arɗo baarimo ka tuumaye seytane na ɗaɓɓiti ɗon ko corka o yiya junkum o enna ko on ɗo yaltirten seytane ena boom kadi a nandi e neɗɗo tuumaye rodima mi yiɗa waani kunko fu ndu ittay kum waɗa keppiɗi o kaftani a wallina o ɗaɓɓitani yiɗa tuuɓi e kadi ɗe guite ma no rawni de tuumaye moƴƴinin to falaya ñamudorogo ha ɗe wojja heɓen no famodire ndu tindinamo kala ko Allah yeddirte o inna ko prêt bimbi julde o waylito kadi wonta kefeo keso kadi sortidiri a faami wonti sortidisin kadi prêt kadi fi yeddugol Allah tabaraka wa taala lebbi sappo e goo ayyu muslimin haga o ko honɗum e julɗon idan toroɗen Allah ta Allah taw enen ko en ɓen ta Allah taw sifa ɓen e meɗen ara mum ɗum koye weltoro argo suumaye ɗiɗa mum ɗum laɓɓinen daaɗe men ɗen immorde bakkatuji ɗin laɓɓiniɗen tuubugol aɓe suumayarɓe cheikh mouhamadou bun salih o temin no waɗi wasiye ko honno oɗo tuubuye ɗo warrete hiɗa wawi jinnude ka kawta toroɗa yaafuye a boni e jeeyaɓe Allah ko taɗi boneji wonɗon hooroyaɓe mooɓa ɗum ɓe itte juuɗe ma ɓe faamiyo ton ne hay ka ɓen guureji rewɓe men ɓe marɓe ɗiɗo e sappo sifa an e an min e an ko yen jeejuɓe ene haray o yaafoto deyɗen suumaye no fuɗɗade haray ko feƴƴuno ɗo fof yaafodire saabu si yaafodiraka kaka baraji rewoyte ɗum no jeeya e noon e tuubin ɗum wona pentirgol cuuɗi e ɓoɗugol leɗɗe fertagol laawi woni préparanagol suumaye babangida ko laamino nigéria o yamirno e suuɗi ɗi fof pentire ɓay koye sababu suumayo laami arani ɗum tawi ko suumay ɗen wi islam ibrahima babangida général ibrahima babangida ɓay o laami ko wiyo cuuɗi ɗi fof pentire laawi ɗi woncite tawi karamoɓojo molanaɗo jeeyaɗo sokkotoro wonnoɗo mufti nigéria on onno feeni e asie ɗum waɗi ɓaawa makko aɗo tawi nigéria no laaɓi no laba kono ka suumaye musique no wadde rewɓe no waɗi bodi e sexti no jinna ko ɗum o yetti babangida o wi babangida o wi cleaning the heart of the Nigerians is better than cleaning their houses looɓugol laɓɓina ɓerɓe nigérien ɓe ɓen ɓuri moƴƴude laɓɓingol cuuɗi maɓɓe ɗi a waɗi ko moƴƴi kono ko ɓerɓe ɓen laɓɓinaynoɗa enan suumaye on ko ɓerɗe ɗen moƴƴinten préparo ɗen ɗe laaɓa fof tuuɓen kala ko bonnuno ɗen torondire yaafuye ino daro tati koye laɓɓin kadi wonkiji men ɗi immorde ko ñawlinoɗen suumaye feƴƴuɗo kala anndunoɗo no ñawli koyo hittinɗo e suumaye yande makko si suumaye yani e ma hiɗa wondi e ñamade suumaye ɗa maɗi golle jane saabu ɗon a hooray ndu fewndindu eta saabu ko ƴagguɗa kon yoɓitoya kadi wondude kadi e tugol fa haga qawlul jumhur ani ɗum ɗon hoya e hoore kadi ko tabaru asiyan haɗay ko a contaɗo yedduɗo Allah koye weltindiɗo hiɗa ñawli Allah hiɗa fijido ñamade Allah eɗo gandi sonnaje goo arno kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam imam boukhari finde hadis on o wi enene laa ene yumno an fa tigi ɓe ñawlino korka suumaye afa aqdii hanha ene yomi yoɓanmo korka kan nelaɗo maki ene yeeti si nene ma no ñawlino goɗɗo buuɗi ma no luɓinomo miran mum a jonni tawi ma yoɓita ka o yeni ɓe ñawɗino ɗo mi yoɓitayno
nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki fa daynullahi a haqqu an yuqda kon yumma ma ñawli allah kon ko ɗum ɓuri handude yoɓeede sabu ɓe yimɓe adna ɗo ko waawi ko soɓugol ma allah kan ko yiite mari kala ñawli no suumaye ko wurtute si mawɓe min fatiketeɓe ñawli suumaye koye hooranɓe koyen hooranɓe siko ɓengu ma maayi no yaade e suumaye hooranmo siko moodi ma maayi no ñawli suumaye hooranmo sabu suumaye no setti julde ndin a juulanta goɗɗo ko juulano kon kono a hooranaymo ko wuruno kon ko ñawlino kon idan ma ala zimmati la budda an tokkoda ko woni e daaɗe men ɗen kon immorle korka be yoɓiten ɗum yawnen nene aicha kanko o mawɗidirayno ko ñawli kon ka suumaye tati ma nayi ma joyi ma jeego on o happito halka sabbude suumaye o hoora o maaki ɗum wonanaymo entraînement ko habboɗo suumaye haray baraji ɗi kadi no tekki kadi naafe ɗen ka sabbude suumaye no ɓuri naafe ɗen e ɗiyaɗeɗi idan enen kadi warre noon sakkitoru ɗum e sakkitoru e naya ɗum ɗum koyen heddi du'agol abdu'a'u qabla hululi ramadana alayna aɗo suumaye yande meɗen hebbiɗen du'a toragol allah nelaɗo e sahaba en waɗayno ɗum ɓe makayno allahumma barik lana fi shabana wa ballighna ramadana allah barkinan men gurdam ɗan ka sabbude suumaye yottinamin suumaye imamu nawawi maaki ko honnogol kolngol famorta barkinan men sabbude suumaye mawɓe men no heewno waɗugol on du'a ka meɗen fuuta en hani yewtirgol fi fuuta na fi en fo na fuuta jibina ɗen kono eɗen tawi ko kerɗi min naari ɗen kerɗi kono koye ɓi kelduɓe min naari ɗen yeɗɗi kono koye ɓi yeɗɗuɓe mawɓe men ɓen ɓe waɗayno du'a allah yo gese ɓe moƴƴu ñameteji heɓo ɓe heɓano ɓe jogitoro suumaye sabu sadakaji ɗin ko duubleteɗi ka suumaye muudo ngon ko laɓɓinayi ɗum korka kan jakkaji ɗin ko ɗon ɓuri moƴƴude baraji ittugol huntingol horuɓe ɓen joddi mum ko aljanna ɓe toro allah yo gese moƴƴan men e sabbude suumaye min heɓa ñameteji no honɗini ka goɗɗo dooni ko huntoro e ko tulloro ko hani han kadi woni okkorowo ka jungo okkowo no ɓuri jungo jaɓowo ko hokka mawɓe men no yiɗuno dokkal ɗo gandi ɓe jogino koyte noon nenkal jikke si ɓe ñaami han kal ɗon heddike haysi ɓiɓɓe maɓɓe maaye kal ɗon defetake ɓe maray kal fiyota koɗɗo juuɓe o walda o ñamare on faami ni nenkal jikke ene fini tawi ɗum naati enen koye banque ñaama suuɗotoɓe ñaama kala mo yiɗa jongallejo ñamowo e restaurant a yigol aade mo hokkata kaka restaurant ɗum akkoje bindi ko ɗon ñamata ñalorma kiikiɗe kadi rewɓe ɗon ñamara so ɓen mumi wi ñaame nam no haari ko fota okkor goɗɗo puisque ɗe andi biniɗi ko kayen wofo nde pla restaurant en ɗum no halda ka guddan ko aade goto anda noon taamul wahid yakfisnayni ka ñamete goto no yona ɗiɗo wonen okkoɓe la budda an nakuna ɓe wonen okkoɓe idan toroɗen allah imamu nawawi maaki barkinanede sabbude suumaye ko firtanede ardike okke cellal ko habboro suumaye hewtinede suumaye no waywati sahabaɓe maakayno woni allah hayti men maayay ko woɗɗa yandi men jeegima ta war men ha men hoora suumaye sabu wonɗum mo ɓeyatoro allah ko balɗe makko raɓɓiɗi o awa yo allah accanmo hanka ɓaawo suumaye no woodi koddureji dirtayɗi nam iɗen janngigoy wonde kodduruye dirtata si allah windi siiñi lanni kawa ko goonga kono no woodi kodduruyeji ɗi allah waɗani badul makdurat laha asbabu tagyirat ibnu kayim al jawsiya no yewtiti ɗum yogay kodduruyeji no mari sababuji wurtede o addi aya qouran noon allah tabaraka taala wi wa yamhu llahu ma yashau wa yuthbit wa indahu ummul kitab allah jeyi nenere nden kanko jogii hemo mari toon ko tabirtitano muuñini noon tawa waylota ko iwata hemo mari goɗɗi go kadi ɗo tanzirta sabu sababuji ɗi nelaɗo ma kata jokki yenna balɗe ma juutay si a woni okkowo artike ma yaajay e haysa windano ka baaso allah tanzay ɗum ɗo sabu a moƴƴi a moƴƴo e ma haray en wakkiɗo du'oɗen toroɗen allah yo allah hewtinen suumaye o asika e horugol suumaye o jaɓa men ko hoora kon inchallahu taala aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu ghafurur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعل دعاءنا مستجابا اللهم اجعل دعاءنا مستجاب
Allah min torike ma jaabinan min du'aaji amen ɗi yafanoɗa men bakkatuji amen ɗi barkinana men sabburde suumaye addika men wurugol ha men heɓa suumayeji buy horaɗe min torike ma ya rab ko an woni moƴƴo moƴƴo amen to a jogor men bonkiji amen yo Allah moƴƴinanke leydi men lagine ndi yo Allah moƴƴinan ɓiɓɓe lagine kala ka ɓe wontiri adna Allah on ɓittiɓe e sattiraɓe kala ka wontiri yo Allah hoynanɓe yo Allah yolɗinanɓe haray hettiɓe kadi e neminaɓe kadi yo Allah ɓeydanɓe moƴƴereji ɗin nde ɗo nokkure ɓe musidɓe meɗen layyiɓe ndiɗo jawdi mum fiika islamu jangge e ka Allah rewe yo Allah nottiniranɓe ɗum aljanna yo Allah yoɓirɓe ɗum aljanna kala ko Allah yoɓiriɓe ɗum immorde e nemaji aduna no fanti yo Allah yoɓirɓe aljanna yo Allah yafanoɓe mawɓe maɓɓe ɓe tay ko min ko mooɓiɗo no jangga alquran yo Allah tabaraka taala artiɓe hunjagol e famugol le gollitirgol kala mo koɓe jannoɓe ɓen fayde meɗen ɓen mbuuɗi e welde muɗum yo Allah yoɓirɓe ɗum ɗo aljanna yo Allah yoɓirɓe ɗum ɗo aljanna saabu nelaɗo maaki hayrukum men ta'allama alqur'ana wa allama pour ko moƴƴude e moɗon ko jannguɗo qur'ana janni yo Allah yoɓirɓe ɗum aljanna yo Allah moƴƴo e maɓɓe kala mo koɓe meɗen leydi lagine e kala leyɗe julɓe yo Allah reenuɓe yo Allah hisimɓe gandaɓe boneji ayɓe ɓen alyahuda bewi e hoore julɓe yo Allah jogoɓe jogande tiiɗude alyahuda ɓen tooniɓe tampini julɓe ɓen yo Allah fewnuɓe ma ganda julɓe lorra maɓɓe yo Allah tabaraka taala fottinɗiɓe lagine yo Allah moɓu ɓerɗe men ɗen e dow goonga e dow tawhide e sunna wa sallillahumma ala nabina muhammadin wa ala sahbihi sallam e kadi miɗo welti ha ɓeɗo alaji wuuri Allah ko goo ko kawraɓe han kamɓe yimmayuri sengo woto koɓe saare wotere ko wiyete bale ɗon ɗiɗaɓum ɗum usan ɓuuri kon konakiri fof ko min e maɓɓe adi weldude mi welduno tawi miɗo janngude mi yahay saare yowgol janngoya min wondi hante ko kamɓe promotan tami programme ɗi dawa min arestiɗa kaseti ji ɗuɗɗina sendita e aduna on donc ɓe yiɗi aden diggol ɗiɗugol ka chambre maɓɓe kobaya no gaɗoɓe artude ɗo ɓe tamƴinaaki goɗɗo naati nder ton e weldiɗo maɓɓe lagine sinami ko toon min naatayno min yewta ko min yewta ko donc haray mi ini harari ɗo ko ɗum waɗi welo welo no tiiɗi ha feƴƴiti haray kostirum ɗum kadi e ɗum on kadi ko programme télévision mi jogi anndimo yewta e ministre o wattorawa ministre wonde haray ko ɗum woni nder to yaafo ɗon miɗo jogii ni e émission télévisé wona ɗo moƴƴinayede haray ko tomi fewri miɗo tori on du'a inchallahu kala ko ɓoldi e darde mum ko yo yaafo sorrindire kala ko selli kon e hutba on jaɓon ko immorde ka Allah tabaraka wa taala wona min jeeyi wona an jeeyi dina ko Allah jeeyi wa sallillahuma ala nabina muhammad wa alihi wa sallam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal